Vuka udle. Anginibingelele bazane ku-History of the Church. Siyaqhubeka futhi nesifundo sethu ku-History of the Church, even though ngivala ukuthi umkhuhlane uyangicindzetela, kepha nginawe dama abantu abakethu egameni likaJesu. Singenela-ke sigaba abantu abakethu ku-History of the Church lesithi sigaba semvuselelo lenkhulu. Nalo-ke sesingena kule minyaka yabo 1517 kuya ku-1792, sikhathi lesi sibita nge-Sardis, i-Reformation. Ake ngibuyele emva futhi kancane ukuze utongi-understanda kahle. Ngicale ngakhuluma nge-letter to the Church of Ephesus, ngathi libandla lali-desirable because lalinemandla, linemdlandla wekuhambisa livangeli. Ngabuya ngakhuluma number 2 ngesimuna, la ngithinte khona libandla lagcilatwa kakhulu. Ngikuchazile ngakufundisa kanengi lokho. Ngabuya ngangena number 3 la ngithinte khona the letter to the Church of Pergamos. Ngachaza-ke lapho ukuthi libandla lapho laliphakanyisiwe kakhulu kangahoba ngisho nabo Empire Constantine bajoyina libandla. Ngila futhi langena khona libandla eRoma egameni likaJesu. Ngase ngikhuluma-ke ngeThyatira lengithinte ipurpose. Ngihambe kakhulu-ke kulamalanga ngithinza indzaba yepurpose kusukela lebo 500 AD. Namhla-ke ngingena-ke kuSardis, letter to the Church of Sardis. Ngifuna-ke kuchaza-ke nakule kuthiwa i-Reformation, Reformation Church egameni likaJesu. Lesi sigaba-ke lesi sibazalwane sisuke sikhuluma ngemvuselelo enkulu leyalitamadamisa lonke libandla kwadaleka ema-Protestant. Indzaba lena abantu bakwethu iqala esikhathini saLuther ize uyofika esikhathini sephaphama kwelibandla ngesikhathi sa-William Carey. Lapho-ke libandla laqala khona lafaka imandla kakhulu, lalihambisa livangeli liyawufika kusho emaveni lakhashane la khona lalingakase lafika khona. Kunetizathu-ke letithite-ke abantu abakethu letasita kuyivula indlela yekwekuthi abantu baphume kupapa. Sike sabona-ke tifundweni letethu letendlulile lokwekuthi bese bavela labantu labe baphambana napapa, bangamlaleli ipapa, noma-ke naye ipapa abetezama-ke tindlela tekuthi abathulise bantfu. Kejake-ke kwesinye isikhathi wayephumelela but kulesinye isikhathi wayengaphumeleli because emandla apapa bese amancane angasasiwe njengoba bekanjalo kwasekucaleni. Kunetintfo-ke letitsite-ke letati wanciphisa la mandla apapa. Sesike sitibuke-ke tibe mbalwanyana nje egameni likaJesu. Kokucala-ke kwanza umoya wekuyisola lembatho yapapa. Abantu abaningi bacala kumsola papa lokuthi imbatho yakhe yimbi. Ake ngibekise kanje, bantfu batheliswa kweshumi kwayo yonke indlu labanayo, kusukela ku-property, kusukela emalini, kusukela kusho netitselo letisekhaya nasemasimini. Kanti futhi nje tikwaloko bantu abakethu papa nebapristi nabobhishophi bebasinabe banendele iservice lethi daseke ngibekise nje ngithi bebayokungcwabela umuntu, umfundisi abeyongcwaba lilunga lakho ekhaya noma sihlobo sakho, funa umbhadare. Uma bungambhadari akedi kutokwendela. Lokho-ke kwabangela lokho ukuthi abantu bangasajabuli kakhulu because imali uyaqhubeka uyayithatha. Abantu abakethu kulukhuni kunikezwa ngalokhu semthethweni, kepha umuntu kuba lula nangabe akutawuphuma enhlitiyweni yakhe egameni likaJesu. So ngoba-ke libandla lalilinye-ke kude vele lalihamba ngemthetho, ngoba kude lawo ungaphuma uphume ungene khona. Futhi akugcinanga lapho bantu abakethu, ngisho emakhosi emhlaba nje-ke akusola lokutiphakamisa kwakhe papa. Sike sakubona kancane lokho nasisafunza egameni likaJesu. Bebayisola le mali lengaka lethunyelwa kupapa because le mali lena yayiphuma emaveni lokhanza ukuthi ake mina kahle emnothweni. Lokwakwenda-ke lokuthi le mali naseyiphumile iye eRoma egameni likaJesu, yashiya lamave lawa la isuka khona se-ede yona imali asaphuyile egameni likaJesu. So-ke uma ngabe kubekwa umbhishophi nje, wawukhanza ukuthi lo mbhishophi lo lobekiwe kulo mnyaka wakhe wekucala yonke le mali yato tonke letinyanga kufuna ayithumele kupapa. So uyabona-ke lokwekuthi-ke lesimo saselikhulu kangakanani. Le mali abeyibita nge-annex lela beyayidonsa
ngaletindlela leti sabeka kanjena kuphila njani umnyaka wonke imali uyimikisa. Kwakwenda ke lokho ukuthi ke emave aphuye, kwakwenda futhi nebantu baphuye ngisho nalabo bishop bakhe baphuye. So kwaqala ke le resistance egameni lika Jesu. Lokunye lengikutsinzako kwase kuqala umoya we-nationalism noma ke ndasi umoya webuve egameni lika Jesu. Tinte tivele tinengi bantu abakethu taqala kutiva ngasinemandla egameni lika Jesu. Ngifuna ukukhumbule lokuthi baba bekafuna lokuthi onke emave abuswe i-empire yinye. So ke bantu ke baqala ke lokuphambana naloko basibanda sifunzi nephathwa ngumuntu lo ngasina lo walaveni la. Baqala nje kubavukela nje bonke bo empire batinte letinto ngendlela bathanza ngayo bangamlaleli empire kwaze kwafika la khona sebabona sikwayina lo papa wase Italy akasiwa la kithi la. Baqala ke manje kungasamlaleli ke. Lokunye kwesithathu lengingakuthinza kwaba kwanza kwemfundo nelwati. Ngilokunye ke liwafaka sandla lapha ejake ngivetele ukuthi ngaphambilini bantu bebabancane kakhulu bantu eEurope bebafunzile, bantu abaningi bebangakafunzi ngisho bapriest lombala bebangakwadi kufunza. Liningi labo nje bebatshelwa ngipapa ukuthi bashumayele bathini bangadi. In fact kwakwenda kube lula for papa ukuthi afake tifundiso takhe ngoba abafundisi nebapriest abati lutho egameni lika Jesu Kristu. Nako ke sekuvela ke omnye ubaba eGermany lebekuthiwa ngoLuther. Afunzile ke yena ke abantu ke baqala bayithanza lendlela yapapa yaLuther. Bavuka ebuthongweni basuke ebumnyameni base baqala ke ukucabangela ngeyabo imicabango bangasadzingi kutshelwa baholi babo. Kusukela kuleto dikhathi leto ke bantu abakethu kwase kuyanza abantu kufuna ukusifunza siGreek vele bafuna ukutifunzela iTestament lelisha because le Testament elisha libhalwe ngesiGreek. Banza ke labantu ke labazama indlela bafunda. Lokunye lokwabangela lokho ukuthi bantu bavuke ebuthongweni kwaba ku-introduce kwanale sikubita campus because icampus yendalo ukuthi bantu bakhone kuhamba igaba elwandle ngemikhumbi bazibofika enzaweni efana ekhathi bo-America babone lokuthi bantu labanye baphila njani letinye tindzawo. Kwabavula ke ingqondo because bantu nabatetindzawonye baye bangavuleki kahle ingqondo, but kuvuleka kwecampus kwabenda ke bakhona lokuthi bavuleke bakhone nalokumelana napapa egameni lika Jesu. But ke lokwaba kukhulu kunako konke kwaba ukuthi kuqale i-press printing egameni lika Jesu. Umshina wekuprinta tincwadi waba mhleke lo msebenzi lo because ekucaleni tincwadi phela thathi multiplier ngokuthi kubhalwe ngesandla bese idura kakhulu ke lencwadi. But ngekwakheka kwalomshina lo wekuprinta kwenda lokho ukuthi tincwadi zishiphe futhi abantu bakhone ukuthi thola tincwadi egameni lika Jesu. So ke bantu labanenye ke bakhona ke kufunza bakhona ukuthola ukufunza letincwadi. Incwadi nje ecala yaprintwa kwaba iBhayibheli elalibhalwe ngesiLatin ngeminyaka wa1455. Kusukela ke lapho ke abantu baqala ke ukuthi ithengela emaBhayibheli bakhona baqala bafunza. Kwanyakada ke bantu ke baqala kufunza lwati lwaya etu baquestiona yonke into labadibanayo bebasinabadibane basi why do we do this, why sikwende lo, bafuna ukuchazelwa lokuthi baquestiona nje impela vele nje bangazafuni kwendiswa into noma kanjani bendiswe noma ngangibani. Kwaqala ngifuna ke bazalwane ke simelana kwanyalo because kusasa ngifuna ukukhuluma ngalenye ejala seGermany lelasusa imvuselelo lenkulu eGermany. Lingumholi nje lebekadume kakhulu eligama lakhe bekuthiwa nguMartin Luther. Watalwa ngeminyaka wa1483 egameni lika Jesu. Tabe sikhuluma ngaye ke kusasa in Jesus name. Busisekani bazalwane.